Market baru telah tiba, market baru telah tiba. Ada The Teras. Jadi di sini kita punya iPad, teman-teman. Sekarang kita ada di marketing gallery, tinggal dipencet marketing gallery. Rainbow Food City di sini. The Teras ada di sini, Bapak Ibu. Silakan. Tunggu. Mana nggak nyala? Ah, kok nggak nyala, Pak? Kurang ke samping, coba. The Teras. Wah, nggak nyala nih, Pak. Gimana nih, Pak?